سلام علیکم تماشاوانین هیجا شوا و بخیر نرینا راست دست پیکر پشتی هفته کدین دیسا به هفدورنه براستی مسئله کوها های سبی شخواه البجارتنه لیبلی دوی ساعته ده گوتو بیجا و خبردان السر البجارتنه قدخه ج حشتا ج ششا پیدا دست پیکر به قدخه بونه يعني تشتكي وهاي حتى 10 بري روجا وها جرمه برتش هنل سربي خبردان وجنش كافته برين افجي جبو ما بتشكي وها جبو روجا و جبو خبردان و گوتو بيجي تنغازي درتي ام ايرو لسرش چم جاري خبر بدن ام سروي فكرين ب ماموستين خوره جبو ترکیه 100 سال هاتی دامزراندن پشتی دامزراندن جمهوریت 100 سال سردا در باسبو ما خواست ام وی 100 سالی هنه کی شیرو بکن سرش وی 100 سال ترکیه هنه کی خبر بدن دیروک چه دایمه چه مستندیه ما چه دیتیه چه ندیتیه سروی ام دخوازن قسمه کی خبر بدن براستی چه چاخه ام روپل دیروکا ترکیه لهفدو دقليفن ظلم نحقي كومكجي الهمبر هناك قوما نخاسم قومي كرد زازا علوي بلكي امتخناوي و الهمبر اولدارا دیندارا ظلمي كهاتنه كرن يعني ام ایرو سالا 2023 دانه 100 سال جمهوریت ورن ام خبر بدن دما ام بیجن جهنه کارا yani jihane kesara ev eftş ورن هشي مرف و پرسوي وره هشي مرف مجي و خواست ام خبر بدن لسر دیروکا ترکیه منکی خبر بدن پشتی آوابونا جمهوریت و 10 سال جاره کی darbe لشکری لهمبر بیرو باوریا ملت ایریشو کاتنه کرن او نجات پرستیا کو لترکیه تخمه هاتی آویتن ورحاصل بوی آوای ام تخوازن خبر بدن لیبلی ایرو 27 گلانیه روژک وک ایرو ده 639 دا آمد دیاربکر هاتیه فتح کرن جعالیه ارتشا اسلامی و ام وکی چند دقیقه می سروی خبر بدن ایرو میوانی مل استودیو دیروکناس و روزنامه‌وان نویسکار محمد باران هیه و سر سخای جی ماموسته لیکولینر سیفالدین آرمان هیه که سیفالدین بخیراتن خیره خودی لابی سلام و حرمت خوشوار و تمام تماشاوانم خودی جوار زیبه خیره خودی رو به ان شاء الله کیک محمد باران جی بخیرات سر شبار هاتن خودی جوار ایرو سالوگرا فتح آمده بله براستی سالی چوی زیادتر لسری خبر دا برنامه دهاتن راست کرن ای سال جبر هلبجارتنا کو سبی یا تورا دویمین و بیکرن هنک برنامه وهاب وی رنگی بلکی نهاتن راست کرن لی فتح آمده و بونا دریه آنادول جبو عالم جبو آنادول و عالم ارتش اسلامی کو بوی عالیه و هات و دولت بیزانسیا هنک عرض خلوی عالی اول هنداکر و پشتیوی امبیجن مسلمان لوان عرضا ایدی بلابون و کتن دین اسلامی yani jvehele da devam binherin Fetha Ahmedi çiye çi bimedide fahm kirin em çende xaser ve haber bidin بله برای ماسینه که بی بله براستی تدی فتح دیاربکر جبو ولات ما هرما ما مهمه يعني اسلام بوی شکلی هات واندره و برحتیجی ناتستندنه يعني تدي صحابتين حتى فيدري تفي خالد بن وليد و بقاسي بينج محال بر سوري دياربكر دمينن يعني وصبر حتى كجي فتحناكن يعني فتح بقراني تشي دبعين بقاسي بينج محال كن
أبلغ محاصرة دا ودمين بصبر نروكي نمهكي بينجمه أو عزم إرادوان ضعيف ناوه دوين بسين ودستين جينا الحمد لله ديسا ستاندناوي يعني برحتي تشي ناوه يعني بجمارة كي زيادة صحابة شهيد دبن حتى 26 صحابة بتبي سليمان كنت ديت رواية دمي كوري خالد هنك دبين بلكي نكوري حضرت خالد يعني تدي كوريوي يا نكوريوي حضرت سليمان تدي جامعة كوبناوي ويتي نافدار حضرت سليمان دوردا بتبي 26 صحابة من جامعة دا مدفون بله يعني بوان إسلاميات هات فيدري أم بي مشرف بون الحمد لله وان أمانة أني تسليمي مكرو و وظیفه خو کردن و چون با خدا و بساقلامی به قصور وظیفه خو کردن امانت تسلیمی مکردن ایدی مال سر پشتامک و امجی امانت خوب شوندا تسلیمی نسل نوی کوارن ام تسلیمی هم بکم بسلامتی به قصوری انشالله بله تدی تیگوتن به مالاز گیرته سال 1071 دا در مالاز گیرته آنادوله به مالاز گیرته لپیشیا یعنی ترکا و مسلمانا بلکی هات فکرنه با آلپارسلان یعنی اموسا دزانن لی دوی آلی دا دجیر دا 639 دا اسلام هات گشتمه یعنی يعني هري الوي دري أنادولي البيشيا تركا وابو بلي زوتر هاتبون و 400 سال بري يعني بلكي بخيرا كو إسلام هاتبو وان مملكتا و كرد جيبوون مسلمان و وقتی كو دوي آلي دا ترك هاتن مالاز گيرتي يعني بحساسية ديني وانجی چو جوردا چون دستک دانه که لهوارا وان چون لشکر جوارا شاندن با آلیکاریا وان بله خلقی کرد با آلیکاریا وان دری مالاز گیرته و بو و کو وقتی و بو تدی هر پیشتا چو حتی کو استانبول استندن یعنی بیاجی الحمدلله يعني تاريخها كمية زنجيني كيمية وفتحكي كو ام بي افتخار بكن ام بي مجول ببن تم دبيرا مداوة الحمد لله فتحة ديار بكري وسان بله كيك سيفتين هارمان من في برسيج كيك محمد باران برسي هيلكوي جي ديروكنا سامنسانن سر ديروكي جي خباتي وي هنا سر في مجاري وندخوازن چن گوتن ونجي كرمكن ايرو سالفگرا فتحة آمديه و پیش را میجا در باسی مجوله خوی مثلا خوی مهم بود. بله. وقتی که ماجی که ایزح کرد وقتی دماغو مسلمان ولاته کی بری و به عسکری به لشکری دورای بپیچن بخوازن فتح بکن عول جاليوي ولاتي دهنروي ولاتي دا چقا انسان مسلمان گوهنا بوارا دكتنا تيكليه و مسلماني دهنروي وي باجاري دا چه دكرن و مسلمان هجي که جاليه استخبارات جاليه آليكاريا خوارن و خوارن ري ناسکرنا ویجی ناسکرنا ناویجی هیزو قوت نیاری و چنا دکورد چلو دچنوتن اب تحقیقات اشتیات توادا خبر دادن عالی کاری دان وانکی بنادن لوراگو دماغو استانبولی بری گوبه فتح کرن ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یعنی بری وقتی هنگانا گو صحابی هاتنا لود رحمت کریا وفات کریا و ترباوی دبن سر استانبول دا لود ری هاتیا دفن کرن دبیجه وقتی هنگانا مزنه روما دبیجه کی اف تربیا کیا دبیجه یا صحابی کی محمد
دبي في تربي أميش في دري درخن خراب كن ودمي دبي هارون رشيد مكتوبة كجيرة دشينه دبي وقت قلت تربي خراب كي تربك شقة تربك يا الله خريستيانا دنا مده هي أمجي مي خراب كن هاي تجي هبي راد بيد ترسي او جيكي في ناكي ناكي اجبور شي بيد بيجم دبي دوي دمدا وقت جو مسلمانا برومارا انlaşma كرن يك جيجي افو دغوت گركا جامعه مسلمانا فكيري بند اسطنبول دا گركا خطبه لسر ناوي خليفه اسلامي به خوندن گركا مسلمان د دين خود عبادت خدا سربست بن اف دچد فهمه د شرط و شروط نابین دولت ادا گو انسان دوی دمدا انسان گو دینه وانا یک بو ای مسلمانا و مثلا ای الله ویا دوی دمدا جهود نه دولت بون اما الله دولت بون یه شرط جيجي گو مسلمان حربا ده هی گو مسلمان يعني ام وقتیم تاریخ مدمایه ام دوام دکن مسلمان لتربا حضرت ایوب بنا خودی والدوراوی تر فعالیت خود دوام کرنا جامعه خو فکرنا حتی دوره فاتح سلطان محمد کی هی فاتح سلطان محمد بلکی هایوش فتحت نبو مسلمانه هندرو خبر شیاندن و پیلان و پروگرام چیکرن و استانبول پیشیج هندرو هات فتح کرن دیاربکر جی که وقتا هنگانا گو هات فتح کرن بلکه جعالیه عسکری و جعالیه لشکری و خویانه که اما جعالیه اولی و جعالیه دینی اسلامیت و حاضر کرنا آنادوله بلكي دوي دمدا أوروبا يعني حرا أشتر بيجم أفد آلية هطعي أو ناهد بندستي خاچا دون هم مسلمان نكاريبون دوي درجة آلية بحريجيش آلية بريجي كي نكاريبون هرن أوروبا أما وقت قو ديار بكر فتح بو پشتاوانا دوي واردهات شكست پشتاوا شكست ريفا بو و پشتی گو فتح بو و مسلمان تیده زیده بون ملت ایمان عنی هی بهتر پشتا روماش کست بلکی او جنگ و شریل هم بر خاچا ده تاریخ دا گو هات کرن و بلکی او زافراخ صلاح الدین ایوبی گو قدس هات فتح کرن يعني ده قالك تشوانا بلكي فتح دياربكر بويا سبب فتح دياربكر وصفك ويديجي هيا ولاته مسلمان پشت عثمانی بری عثمانی جی که دم بدم کتنا دسته کافره اما دیاربکر پشتی گوبوی مسلمان الحمدلله نکتیا دسته کفره حتی رژیم جمهوریت وقتی گو اف سیستم آخوی لایقلق تأسیس کرد و سلطنت را کرد خلافت را کرد خواست گو دست دین سر دیاربکر و دمیجی که مسلمان دياربكر ورحمة خديله بالشيخ سعيد وهفال الشيخ سعيد نهشتن برحاتي قو دياربكر تيك هذي بندسته كماليزمي يعني دياربكر تاريخها وديروكا ديروكا كشرفها بعزتها جبو مسلمان هردم سر بلنديا خصوصا جبو ملتي كرد هي بهتر سر بلندية الحمد لله أبجي جبارة افتخارا أم بي افتخار ذكر أو أم الفيدري خدايت على رحمة خو بوا صحابية وبوا كسيغو بون سبب فتحة وناكي الوابكي مجيش خير وبركاته وشفاعته وناكي دورناكي آمين دي ساناكي في وسيلة معاني بيراخو بله خدای تا رحم الله بکی فتح آمد امجاره کدن پیروز دکن روزک وک ایرو 639 نوسا هات بو فتح کرن 1400 سال سرده درباس بیه بله ام درباسی مجاره خوی کو ایرو مجبو ام سر خبر بدن شیرو بکن جرو جوه نخاند وکی مد سر برنامه ده جیگو ام دخوازن هنه کی
روپل دیروکا ترکیه یا 100 سال وکن و لوان روپلا هنکی بنهرن مراستی که محمد واران السرفي خباتك وجهه كتابك شي امتزانن ونفيسيا لديروكا تركيا ده يعني روجن وها تعري هناك شخوا جخيري هناك شاهداكو ديروكناسي وكي خو جهان دوان و چند گوتن دوی عمر خوی داویه دا دوی نخوشینه خوب وان تعده خوب بلکه بوی ترسادله خوب چند گوتنا گوت بن یعنی شخوا روژه نوسا هنه دمه نوسا هنه تجاری امی بوان نزانه بن او ظلمه که هاتنه کرن وک ایرو مدیا هبه ام بیجن چاپمنی و تلویزیون و کامرا و مدیا جواکی هبه و سری به خبردن شخوا تشتکی وساتنه ام يعني في 100 سالي تاخن چند قسمه یک شيء پشتی دامزراندن جمهوریت 1923 حتی 1945 لورد وی نافبریده شخوا قاشو جمهوریت هاتی آبا کرن لباله هلبجارتن تنه يعني پارتیه که وی دوره اداره کریه اداره ترکیه دسته پارتیه که دابیه و ام قسمه که بعصابه دمی بکن و چه هي دسته مدا آرشیو دا تشتی کو مهین کریه تشتی بالکش ام سروی خبرتن کرم بله يعني اف خباتا كو لسر قتل عامي دمي كو جمهورية لايكليك هات و آواكرن يعني تدي دآلية هنا يكجي يعني دآلية دقرك عملي بنهرن يكجي كو وقتي تزا جمهورية آواكرن شيخ سيد أفندي تدي گدیشاتا ویتشتی لبرچعبه خود دید که نیارتیا دین اسلام دوی ایشی ده هیه و دو پیشتا که اوی چه ببین چه نبین اویا فرستا علمی خو و عالمتیا خو مسئله فهم کرو و جدرو دوره خورا بحث کرگو که ام وی مسئله ام قبول نکن يعني اگر که ام نکن يعني اگر که ایرو ام دنگی خو نکن سویرو ای وانتشتا بین پیشیامه امی دی نکارن دنگی خو بلن بکن تدی دعالی چکداریه دعالی کو لهمبر هیزی وان هیز چه بکن و مجادله بکن و شر بکن دوی آلی دا شخص سید افندی خدا رحمه خلیکه اموی ببیرتینن يعني جاني خكر أورتي وزلتي قبول نكر يعني دبيشتا أو تشتكو أو بين بيشامك وأنا تدي مثلا بشتيوان وان تشتي دلي درخستن دروا جامعة قد كرن توليها سبا جي عسكر ملكي جامعة فروتن جامعة حياة إنساني مسلمان خواستن درخن آزاني كرن بتركي شاشكا سري إنساني مسلمان قد كرن نهشتن شالوار لخوكن تسترو نخماندنا بيركي وان نهشتن لمملكة إسلامي و جو مسلمان را بمسلمان را وان تشتاد وان عملت كرن ويتشتي شيخ سيد أفندي بريدي تبو لهم بروي رابو جاني خود كر راسته وقبول نكر والحمد لله بسر بلنديجي جاني خدا روحي خدا تسليم نبو او جي خطكي اجمرا ذكر بلي اف قتل عامكو وي ذهنيتي وي شاخي بكار آنين بشتي شيخ سيد أفندي و دردي من جي كو تدي اف مسألة كو وي شاخي چه بونه بشتي شيخ سيد أفندي كاچ بونه چه نبونه چه هاتیه سر ملتی وی ملتی چه دیتیه چه ندیتیه بپیوی کتم بشخو بناوه ما چه دی چه ندی کتاب کی منویسان به کردی به کرمانجی به ترکیجی هات چاپ کرن بناوه شاهدلر ایدی دوی دوره دا پشتی شیخ سعید و حوالی ویجی و تدی چکداری وان جی ارته راون ایدی لهم بر هیزه حكومتي كاس نما يعني الشيخ سعيد خواست ببساتك الهمبر براستي د او هبون يك مليت شريك كد بيجن اخبرستي يك شي لايسيزم يعني لا يقلق بفان هر دو
هر دویارا شیخ سعید خواست مجادله بکه لورا یکی ارقی ترکا بلند کر ارقی دن نخصم ارقی کرد تنه حساب دکر سروی ده تعدکی لعالی مد هات کرن سر لایق لخیده جی دین خواستن جناب مبدن راکن شیخ سعید لهمبر وان خواست بوسد لی جان خدا دوی اوغری دا پشتیوی او ظلم ایجاد اسپیک آجا او ظلم پشتیوی دی پیشیا وان و بود دی ام دزانن شیخ سعید افندی و حوالیوی سالا 1925 دا وان اعدام کرن وان شهید کرن تدي هيجي ام جي مزالي وان نزان ابجي ظلمكي قد دوامت كبر دوام او 6 سال كو ام ديفيجن او سالا 1925 وحتى ايرو كو ام تيدانه هي شونا مزالي وان تنيه جي مزالي وان ام نزانن كو ام هرن برسري وان فاتحه كي جوارا بخوينن تسليكيش قلبي مرا في تشتيجي مسلمان را پرد بینن هیجی او düşünce و فکراوان شو اعدام کرن اما جی مزلی ویجی نشانی منادن هی او ظلم دوام دک بله هزه حکومت کت کون هرمی 1927 yani 2 سال بشتی شیخ سید افندی بشتی اعدام دکن کون عالی نخاسم هینه لجه بینگوله عالی گنجه و وان هرما پر زیده با عالی فرقی نده جیتشن زیده تر لوی دریقت عامه زیده مزن دکن لهم بر انسان سویل دکن لهم بر گندیا دکن سبی و پیرک دکن زاروک پیرک و جن توپ دکن دکن هندره خانیه وان سنگی دکن وان شوتینن آگر بری وان دادم ساقیتی بله ایجا مسئله کتدی ایجا سالا 1927 و کوه مسئله دیتمن بچعوه خو و بیراوان داما و دو عمرکی کو وان مسئله بین بیراوان دوی عمری دابن كنتو بيوان إنسان ويرنجيب كفيد أنا دا زماني أنا تنابي أنا تناني أنا تناني بله جبر به خباتين وها كو هاتنا نویساندن چاپ کرن اف مهمن يعني وقت بلگين آرشيفي من دستمه دا وكي حياتي دا كستمه يعني تاري تبفيجي از يكي ببينم برا تشتي بشعبي خديتيا براج مرا بيجا برا قلبي من مطمئن بوا يعني كا يعني يكي بيجا تدي جي جنالي را عاميرا جد و نمونه يعني درده من مسألة بدرده من أوى از هرم دبر چوكا اختيار كي رونيم برا تشتيب سريوان دهاتيه يعني اويكو امد من تدي عين اليقين برا جمرا بيجك قلبي مجي تتميم ببا يعني من ديت نكم مسعكر بلي اجات انا بيجي تنابيني تنانا چونكي عمر درباس بو زماني كو ام بيوان تشتاكتن مجي تدي مراخ كير ماغوكا ام هرن اوان كسيكو بشعبي خديتنا عين اليقين برج مرا بيجن قلبي ما مطمئن ببا امجي بزانبن كاب سريفي ملتي ما خلقي مدى شهاتيه واگر كو امكاني مدى و امكارفن ام بيا بنويسن برا تاريخ كي جمرا او شاخ وقتي ام چون موان ديت يعني هنكو معانا وفاتنا كرنا او جي سالاكو از بحثتكم دحزرو حشتا دحزرو نها ودحزرو دها دحزرو يازدا 12 13 ادوان وقتا دا ادوان سالا دا ام پرگریان گنده چیا و در دور ما پری انسان جدید الحمد لله بخو گوتن بزمان خو گوتن ماجی قید کر و دور وی کتابه دا جمعنی ویسی مچدی چنه دی کتابا بزمان کردی هاتیه چاپ کرن و ترکیه ویجی شاهدلر اف هر دو کتاب بحثا ظلمه وی چاخه به دوی شاهده وی چاخه هاتیه چاپ کرن راستی مجی دمکی به اختیار را لسر حیاتا وان ده تلویزیونا رهبری ده هنک برنامه راستی کر جوانا جار جارنا هنک ویدیو دکوین مدیا جواکی و سری روزانه خبردان یک جوانا دوان روزه داویه ده دیسا دروژه ویده بود روژه و مدیا جواکی ده بود و ها بالا مکشاند من جوالی خوی رجی را رجا کرد مگو کاوی ویدیو جیم وک وتری بینن سر اکرانا ام لوی تماشا بکن
پاشێ ئەزێژ مامۆستە سەیفەتدین ئارمان پرسێ بپرسم وەک دەقەکی ڤەتەرەیەکە مە هەیە شاهدەی وێ چاخێ چەند گوتنا dibêje em ê serê xeber bidin inşallah kerem kin. Şu anda da mesela güncel bir konudur. İşte Kürtçe dil tartışmaları şu bu siyasetin işin siyaset kısmını sormuyoruz size. Ama o zamanlar bir resmi işiniz oldu mu çok fazla Türkçe'de bilinmiyor. Hani nasıl hallediyordunuz ya da böyle bir olay yaşadınız mı? Şimdi, Kürtçe konuştuğun için başına şu geldi ya da şahit oldun mu? Şimdi zaten ilk bunu söyledin. Maalesef kimse korkuyordu Kürtçe konuşuyor. Yani adam Türkçe bilmedi konuşsa dedi ben Türk'tür. Ya arkadaş sen Türk değilsin. Sen Kürtsün yoksa Zazasın. Çünkü baskı vardı. Müthiş bir korku vardı. Yani kimse kesinlikle Kürt olduğunu kabul etmedi. Yani ben bunu yaşadım, gördüm yani büyüdüm içinde. Yani buna karşı inan ki çok sefer duyarlı da ettim. Yapmayın bunu, etmeyin. Allah bizi ne yaratmışsa oyuz yani. Yeter ki ırkçı milliyetçi olmayalım, insan olalım. Yani ben bunu çok insanlarla konuşmuşum. Yani çok uğraşla vermişim. Evet. Fakat bu baskılar vardı. Çok baskılar vardı, gayet baskılar vardı. وەکی vê birastî arşîveke me hêja jî heye di arşîva televizyona me de û hinek nivîs jî hene di vê mijarê da lê birastî ji ber bernama me jî wextê me Kürt e pir em naxwazin bi vetereya vana dagirin lêbelê ê ku bixwaze li ser dîroka Tirkiye xebatekê bike ya jî lêkolînekê bike arşîv hene muheqqeq tiştê ku bi qasî ku îmkan hebû û derketin meydanê lê em jî li gor em texmînekî bikin belkî tiştê ku hatiye serê vî milletî ji sedî pênc ya derketiye ser rûyê erdê ya derneketiye wekî din tev bi wan şahidiyê xwe bi wan zulmê ku dîtine çûne îrtihalî axretê kirine ew jî hesabê wê ma axretê yanî em vêya jî malesef mixabin em vêya dikarin bêjin. Yekî Seyfeddîn Arman bi rastî di van salê Cumhuriyetê de heta 1945 meriv dikare bi roja serê xeber bide wiha çend deqe tiştê balkêş li bawe çi hene piştre 45 da hêdî hilbijartin têne kirin seçim yanî divê demê de du partî têne ava kirin lê her du partî jî di demekî kin de dîsa têne girtin yanî CHP wê çaxê da digotin Xalq Partî 23 heta 45 nêzî 22 salî tena serê xwe vê dewletê îdare dike û ji xwe tiştê ku fikriyata wê mefkûra wê çi be li gorê xwe dîzayn jî dike li gorê xwe her tiştî yani heta alfabê jî ji holê rakir heta cilûbergê Müslümana heta عیبادەتخانەی wan heta kitabê wan yani müdaxaleyê her tiştî kir ji xwe ji xwe ew dîrokekî hinda kir li gor we divê demê de tiştê balkêş çi ne? Belê yani malûmê we ya dewleteke weke dewleta Osmanlî miqdara 600 salî hukm li erda İslamê kir. û li hember dewletê Ewropa duê demê de kî dewletê kufrê bûn îro jî dewletê kufrê ne ama îro wextê ku tu bê kafir vêya kufir çênîkê hineka têşin û navê wan jî bê musulmanin ji ber wilo dewleta Osmanlî rihê Ewropa bi tabîreke kurmancî em bêjin xistibe kundir. Yani Avrupa diqqeta xwe da nemakarî bû lingê xwe bavêje belkî milletê wê nake bi temamê ihtiyacê xwe muhtacî Müslümana bû. Temamê quvvet û hêzê xwe gihan hevdû di serê wê de İngîltera û Fransa û İtalya payîjîke Alman û êdî teva. Lê bûne yek dibêjin ki divê demê de İngilîza di temamê somirgê xwe de zêr û zîvê ji welatê Müslümana ji Afrika heta bi Misrê û ba dewletê ketiya bin somirgê wanekê godane hebdû dibêjin ki İngilîz
قروشك جوا پرا نبريا أوروبا همچك دانا مخبير و آجان و زلامي خوني دناف عرضا مسلمان عدا جبو خاطري قو دولتا عثماني بدنا عرضه دندروه في دمه دا شغله كيولو كرنا يعني هاتي حاله كيولو قو وكا دارك كرم تيك هبيه و دناوا خدا برزه حاله كيولو عين سري دولتا عثماني او خود بيجن دبي چه دبي hasta adam yani İslam'e nehoş tabira vaya. Yani nema kare xublabtene. Hayat dve da vaqte go fırsat le anin u devleta Osmanlı dana arde çıqa yeki dijmine İslam'ı dijmine şeriatı dijmine Müslümana avna tutxwaze ber Ermeni be bera Rum be bera Fullah be bera Cuhu be bera پود پرست به آگر پرست به زردشت به چه بهوری و یقینیای هبه و دولت اروپا خوگهان نوا انسانا وقتی گو رجما عثمانلی دان عرده و عرده و الهفدو بحر وکرن لگورا خو هر عرده کی زلامه کی خدانی سر و هر عرده گو زلامه کی خدانی سر جی که هر دایره کوه دناف عسکریه دناف آبوریه دناف استخبارات چه ركن دولته به چه هناد همه چه کتن دسته و به دینا و و دجمنا چه قایه کی گو دلخواز اسلامی مسلمان هبو ج دولت جناوا دولت پاکش کرن اب پاکش کرن جی نبس بو اب ویجی دلیوانا هینک نبو بهوری که هارج که خست نوا ملت گو کسی گو دولت ربطه بستانه دولت که لا دینیه یعنی دینی ویتنه هوجه بونه ببنه بدین تعبیر کولو درخستن و به تعبیر هانا که مسلمان یک جارج دولت دور بود هات حاله کی ولو وکا گو ابراهیم محمدی گفت پیرکه که مسلمان نخوماندی یعنی که میره که مسلمان روه که مسلمان سر نخوماندی گو چوبا دایره دولت دگو تا دسمالا خوفک شاشکا خوشیکا یکی گو ببا معمور گرک رها خوب بقصانده گرک سنبیلی خوب بقصانده گرک قروات در سکرا خوستانه یعنی یکی گول هم بر وی ظلم اشتغلی بانا به قانون تقریر سقوط قانونی در خصم پیش در خصم ماده 163 یعنی گو تمام عیش دولت گو جدین بقطاندن به قانون قدخه کرن پشت وی قدخه جی که چقا یکی گول هم بر و اشتغلی یکی گول هم بر و یازی کی از کرد یکی گل هم بروانه که در نکک فکر آنجی که جواتک آنی حوله او انسان جی یا عدام کرن یا سرگوم کرن یانجی که به اعتبار کرن یانجی به سوی قاستش حوله را کرن یعنی اثره که گو مسلمان تاریخا خو به افتخار بکن یانجی جبیر نکن اثر کیلوت حوله دناشتن من زي مثال كدم اللي في ولاته ما السيدا كي ما هبو رحمه خدلي بين هاب صار كي رحمت كر جو اس دما نظمانه كي دور دما بري من درست اعدام بكن جو اس لاسطنبول عسكر بو جو بشاف ام درد خستن او كتبخانه مازن ب او جمسه عسكريه تش كتاب اسلامي عربي تاريخي ذكرن تابتن بوازي تابتن بحري دبي بحر جوي مركبه وانا كي رنگيوت قلت دبي مفهوم بدزي كتاب كوا مدزي يعني تاريخ عثماني ترك كرد عرب لاز چركس فارس حتى او تاريخ او چند كلتور و مدنيت 600 سالي جو چاپ کربون و آوا کربون د بقانونه که جحوله را کرن نویسان دی د ارشیو دولتی او جی که زمان اسمت اینونو و مصطفى کمال دا فروتنا بولغاریستان بناوه چوپه فروتن ایرو دولت کوکا دولتا ترکی وقتی گو بخوازش تاریخ و حتی حیاتا آتاتورک بخو بخوازه بعلمی هست که گرکا روسیا یانجش بولغاریستان بپرا بکره یعنی د چه تاریخا خو گوب چوب نوې چوپې فروتن ایرو د چین وینا د کرنج بگو تاریخ که خو به علمن اونا د تاریخ دنیا دا
شغلك وكا في رزيل ظلمك وكا فينا جيريجيتيك وكا في جو مدنيات شحولي راكر واب انسان دشبه كده جاهل هشتن يعني تاريخ نبو يا شاج غني في تاريخي بيبا جبروا له با انسانه جو انينا سر مسلمانه وكتن دائره دولتي دوی سیستم دا جه گرتن خصوصا د جهاپی دا جه گرتن و انسان هناکی د دل واد الهم بر نه مسلمانه نه جنا نه میره نه زاروا مفهوم الرحمت نبو لولا الگورا وانکه مسلمان گریجی بون لگورا وانکه مسلمان سومرگجی بون لگورا وانکه مسلمان zarar بون گرکا اف zarar اف انسان جپیشیا مدنیت راکر بنا جبو وجه چه لازم بو کرن يعني مشهورة يك جوانات بيجي كي دبي جبو قانون كمصطفى كمال ازيد لهر جيكي الجورا القاسي بموي سريخو ازيد داري شنقي ازيد بچكينم والقاسي يعني جو جرح مشافقات دوربون ها ايرو او جهه ذهنيتا ايرو جو مس بيشا مسيت هالبجارتنكا انسانه کی گو بخواسته ببا ملت وکیل جبو وی ملتی خدمته که گرکا جهپه ناوی ویدابا یعنی بناوی پارتی کدی بناوی هیزه کدی بناوی قوم ملت کدی قد خبو گو مراجعات وکیلتیش مجلسه بکی بله بله یعنی گرکا سر ناوی جهپه مهر جهپه لسر اوراقی ویبا یعنی وای افزلام زلامی میا وک میا بدينا خدينا ناسا لائقة أملي بهوريا مهايا جركا مهر كربانا وتصديق كربا حتى جو ملت وكيلياوي داهي بهتا قبول كبنا إلو ملت وكيل ملت تايد به بتركيب لدوقون المازق يعني كسني كارت حقي وادا دس بديواناكي بله تين محافظة كرن دوي دميدا جبو محافظة كرنا وكيلكي جبو تشكرنا وكيلكي جركا عشة إزنا جهبي هبا مهرة جهبي هبا إمزاوي هبا يعني أفدم وقتی گو که ما بحماجی گو ما تحقیق ده کتاب داخسیه ما چدی ما چه ندی وقتی گو بی عسکرین نب کتابه که بلکه به هزار جلد به ظلمه نکارن بیجن خدای تعالی حفظه ما جب که جاری دیجی که نبی سری بی ملتی ام دیروکا ترکیه دنهیرن yani Cumhuriyet hatiye avakirin 1923 da yani او milli irade kudbejin irade u takdira devleti deste milleti da yedi lazım hilbijartın bene kirin hebere hilbijartın nayin kirin daha parti tene avakirin وها جبو çave milleti pe bidingirtin او jiş xo xabateki pir hindik dikin çen mehşunda tene girtin hatta 1945 yani 1945 da partiye ki tene devleti idare etke. Udvan salada tı teşebbüse darbetinin yani. Çiçaxe 1945 hilbijartına avule lebele hilbijartına ke vaha ligori qaide u qurala nayikirin şo. Çi dibêjin raya xwe aşkere didin pêş eskera divê gere bidin ew jî ji tirsa xwe nikarin xeynî Xalq Partîsiyê bidin partiyekê din û hejmara raya jî di pişt perdê de têne jimartin ew jî ji xulgorî fikra xwe wan dijmêrin lê di 1905 da piştî Partiya Demokrat ku dikeve hilbijartinê û nêzî 400 wekîl distîne CHP dûra da hinda dike neri 10 salê carekê êdî darbetin 10 salê carekê şu piştî wî jî nayê iqtîdarê ticara timî wiha bi darbeya Tirkiye partiyên din fikrên din tim wiha hatine bin pêkirin hekûma fê insana hatine bin pêkirin ji vê hêrê de em binêrin ew hilbijartinê ewil ku hatin kirin darbeya 1960 heftê û yek heştê not û heft ya postmodern 2015 امن کی سروانه خبر بله اوه کو تدی واجی باس کر وقتی کو پارتی کی بتنل سری بو لگور فکرو düşünce خو خواستنا خو
ملت إدارة كر آباد كر كسي نگو که تشتكي أول شيء نابا أب جمهورية و ديمقراطي و أوي كتدي أنا شخورا كرنا بوتو و سقبول دكن ويشاخي كسي بحث ندكر ندگو تحيران چما أوي بارتيكي بتني و ياجي چما هل بجارتن تننه ياجي كو هل بجارتن هبنجي چما يعني جمرة alternatif کی کو ام مثلا اگر ویا قبول نکن یکادن لبر هوا ام کاربن یکا کو ام پی پارتی کی کو ام پی خوبه ifade بکن برا هوا تشتا کوساتونه و کسی در بجی ندکرن لشکرجی دنگی خو ندکرن لگور حساب وان bu şekli devam tıkır. Beli partiya demokrat ku de sala 1905 de helbijartine da دركت بيش وجهبا يشخو أورو إيرو شو إيدي شو يعني يعني أو ظلم وأذية وزحمتية كل سري ملاتي كرن وملاتي مغدور كرن و يعني دائما ملاتي وانجبير نكر أو دافع ماجي أو زمانكو لسرجي معنا أو جيب نحقيل سر معنا أو يكو بتابع عسكر لهم برشعبي لشكرة أوي موراخل بني ولا بجارتني موراخل ليخن والاشكال بقرن وان راي وانجي بن البشت برده بجمير يدي او وجدان اخو يعني نكو بلكي وي هالبجارتنا بري سالا 1905 بري وي كوكرن اوجي بلكي بحقي قازنجنا كربن بشكل سلطنات اخو حتى ويروجي انين بشتي كو كتن جاردن ناتن إجا كو بشتي كتن جاردن ناتن هيرتن هاتنا وانجي بملتي بعدالتي بخواستنا ملتي بهالبجارتني بالراية برزا إنساني وان هاتنا وان نممكن ناين أو نين إجا جباروي دبندا بدربي لشكري لشكرة در تخصم بيش وقت شوا 1906 دا لهمبر بارتيا ديمقراط کو دربکرن تدی ملت وکیلیه جهپیجی دستک دانه که و يعني جبو کو بسر کبن جدسته وان چهات وی کرن و بو شکلی تدنیری تدی شخو روژه کی فنا ایروه قوتنا كإسمتي هي وها دبي دماكو شرط مرجع وتشيبون اختلال يعني مداخلة عسكرية جبوا ملت إيدي حقه حق دبينا حق دبينا إيديش أو شرط مرج شنو يعني لقوري وان شرط مرج شوا آباد بن يعني هذا بعسا روشا ملتي اقتصادي ناكن لو رد دموان دا أوقا بربات بو دموان دا أوقا خراب بو روشا اقتصادي للشكرية التجاري مداخلة نكر بشرا وهذا سبيكر بله در باكو سالا يعني المندرس هات كرني الحزارو المندرس شي يعني مرف كي ديسا جهبي وقت يابو تشوبو بارتيك آواكر بو يعني نكو ملت وها مندرس پرحبان يعني وها بارتيك اولدار بارتيك وها تمامی لهمبر جمهوریت لایسیزمی نه کی وسایجی نه کی پارتی جینایت اوقا لهمبر جهپ اوقا ملت ایدی تجابیه اما یکی جه بچه کی جدا به فرقه هبه چون رابون تفادان وی يعني تشتكو تدي من درس شكر أبو يعني جبوكو بلكي بشكي بفهمي مرة بس بك أو قد خكرنا آذانكو بتركيد كرن نب عربي تكرن يعني حتى 1905 بردوام كر هات يعني من درسكو بشتي هات يا عولي يا سريع عولي وقد خاتي راكر يعني تشتكي البرش عبابو تشتكي يعني حالكي وسابوكو يعني ملت إدي آذان جوان ربوبو حسرت نزانبون يعني دنگي آذان إدي ندهات قويوان من درس فيا كوفيا قد خير راكر ملت شي ولا واي يعني تدي جبو دين ماجي دنيا ماجي يعني أو تشتيك وتدناف حياتي دا قد خكرن تيكرن
يعني الانسان جرانتي بله بله يعني جيانا انسان اوه لوان قد خاكرون يعني او تدي دربا عسكري لشکری کو هات کرنه لمن درسات کرنه او جی نه سری ارتشی بوجی يعني لشکری رتبه مزن بلند جینی بون يعني چند صوبایی دگوتن يعني چند صوبایی کو رتبه آن نبلندن لهب کم دبن 37 صوبایی لهب کم دبن و دویژن جمال مادانوغلو سریوانه ایکو لشکری دربتکن سریوانه و به هفرا بتبی 37 صوبایی لهب کم دبن و لشکری يعني او اداره کن دسته خواه 4-5 دقیقه مایه که سیف الدین شیستی دا دست به دربه هاتن کرن و دیروکا ترکیه جی ایدی هینی دربه ابو يعني لشکر ایدی چه چاخی لگوری مفکورا خواه لگوری فکر خواه جمهوریت ده تعلقه دا دیتن یا جی لایسیزم ده تعلقه دا دیتن یا جی شخو پر دربه لهمبر پر يعني قسمه کی مزن صدی بلکه 8 نوت ملت اولدار پرچخاندیه ایدی شیستی 7 وها دیروکا دربه های دسته مده و نوت و 7 شخو 10,070 دیسا به لشکری فرمانداری و چاخه خمانداری و چاخه یشار بیو کانت سری خو بلند کرد لی اراده و چاخه الهمبروی درکت 10,015 دا ریخستنا فتوی امتزانن که دربه راست کرد چند گوتنه خود چند دقیقه سر دربه هم خبر بدن؟ بله برای عزیز معلومه اف سیستما گل ترکی رو نشتاندن دما گو اوروپا جبن رجما قرالا خلاص بو روسیا جبن رجما 4 درکت نقابات ترکی و روسیا دا هنک چه بو هنک الهفاتنی چه بو ترکی رجما لنین ناس کر لنین جی رجما کمالیزم ناس کر لهمبر بنا که تشته گو به هفدور کرن لنین و کمونیست و سوسیالیست نوا ترکی دستک کرن رجما ترکی جی و دست ندا بوانا که ترکی جی که و رجما لنین ناس کر بنا لهمبر اوروپا لورا 4 متفقی آلمان متفق با اوروپا را لنین او داعرده اف الهفاتنا وانا که دوام کریا وقتی رجما لترکی رو ناشتن رجما که یعنی بنر دیخواد بالا و بید بشه چید به جمهوریت حلق فرقاسه یعنی جی که دموکرات پارتی یعنی ها سوسیال دموکرات مثلا ها جوارد بگوتن سوسیال دموکرات سوسیالیست نه کوکا باش سوسیالیزم ایتی جبرگو سوسیالیستن وقتا هنگانا گو رجما عثمانلی دان عردش بدلاوه اف رجما لایق سوسیالیست گو رونینن یعنی دولت تمامیلا جدین دور کرن به لایقلقه وانا جبو خاطر سر پیا بسکنه هنک شخورا قوت و هیز دانینا یعنی وکا گو سید قطب دبیجی رحمان خودل بدبی اف لشکر گودنا و ده هندبینن گود دوام لی امریکا و اسرائیل و روسیا آلیکاری عسکری ددیوانا که سلاح ددیوا پرا ددیوا چکات دیوانا که به هنزان دکن گو اف سلاح و چک و اف پری گوتن جبو و محافظه بکن نه جبو خاطر روکی وقتی هم بخوازور سر عصلی خو ابنا جبو گل وخن نگوش بو محافظه بکن هاجبرولو اف هیزه گو دناوا ملت بالسویل دهات الناس کرن بناوی پارتیا مثلا از مثال که بدم دموکرات پارتی لداری چاف لهمبر جهپی بو اما وقتی گو لایخلق ماده سی درخستنا جلال بایر دوی دم مزنه دموکرات پارتی دبیجه که بنرن اشتغالیا دوی کلمه بترکیبت بجه لازمیره دشتغله لازمیره به مساجده وقت دما تالیج هنگ چون ازمیره گمه جوده özgürlük mücadelesi yapıyor. Cumhuriyet mitingleri. De çevre de beş tağalit beje de beş şeriatı yaşatmayacağız.
devleti dindarların baskısından kurtaracağız ve bunun için de 163. yani layıklık yasasını yaşatacağız. Evet. Şeriat isteklerine göz yummayacağız ve onları ezeceğiz. Yani ame abi parçıkayın, ame devlet ecibin tesira dindara xalaskın, ev madde goamtenin, ame ve madde ve insanı dindar bir parçıkayın. Ev Demokrat Parti ved beje, Celal Bayır beje. Bele bele. Ne go CHP beje. CHP kanunaniya, ev naked beje. Jiberlo, kengi go ev rejma vanaki ev rejma go be irada milleti Müslüman. Havaki go vajik kerem kir, yani mühre açık letxi, hicmara ra dupüş perde det ki. Ve kanat bir Beşar Asad şu çitkir Beşar Asad çe intihabı, çe seçimi helbijartını. Seçime kavulu yani intihaba kavulu ya tersi havdiyor. Jibo vakti go ev rejim CHP kengi go ji iktidarı ketiya zayıf buya و ملت مسلمان بهن بسر خواهاتیا عالمی واناکی پیشکشی کرنا واناکی چی کرنا maalesef به عسکری ضربه لخستنا حتی genel kurmay başkanlık ved veje demek ki henek talebe komünist Orta Doğu'da Üniversitesi de İstanbul'e henek çalekiya dikin halo jwara de veje be fazla makruhiya nekin. Yani oktayım bu kazam karın sıva sosyalizmle ben çünkü onu kuteşeyim. Beli. Ama nikar bahsa şeriat yaptı. Demana berihat. Mesela İslam ve küfriye yani rejim. Beli. Ve de rejima xu muhafazat kın. Her dem dinav askeriye de hezk vanaki haya. Ev heza haji dema talici bir FETÖ devam kır. Emle diroka Türkiye'den herin med kısmi avul da bahsa damezrandına Cumhuriyeti hatta 1945 کو اداره دسته پارتی که تنه دبو 45 هلبجارتن چه بون دشستی دا darbe leşkeri hafte yeki da disa darbe haşte disa darbe ki Seyfeddin Arman serve mijare haber da mesela darbe ya yani leşker hatta em çibejin hatta 2015 yani em bejin darbe ya FETÖ'yci هی سری دا 7-8 سال در باس بو تومی دایم داره دسته خوده سلاح دسته خوده لسر اراده ملتی وقت زخته کی دجربینن و تومی دایم قسمه کی انسان جی نخاسم او ایکو مفکوره آوان فکریات آوان الهیلا جهپیه yani gave ku be helbijartine به حکومتی که را به پارتی که را سری در ناخنت نیری در کفن میدانا ام افندی وی ملتینه ام خواندای ملتن ام زانای ملتن چما اوقات دن فلان کسا ایدن هاده لشکری ورن وظیفه اردو göreve pankarti وها هبون میتینگ جمهوریت دگوتن جمهوریت میتینگleri راست دکرن لدار دخستن که Seyfeddin گوتنا و نیوجو مابو کرم کن yani وقتی هنگانا گو ملت گو نیاری وانا که بخوازن دربال واخن پیشی جدر و اوی حواله خو علیکاری آواد کن مثلا ایرو اف دولته نتوی ایرو گوچه بونا و سینوره وانا که بلینا وقتی گو دولته که نیاری وانا که بخواز ضرر بدوی دولته پیشی دنواوی دولته دا او ارگو تک انجی که تشکیلاتا که گوساز کریه و اتخی حرکته بنابه چه او درسره و حرکتا دمیز یعنی پیشی دمیز یعنی دبه اشتا insan hakları mesela derneği yani yani ki işte barış nizamçı derneği yani zaten navi vanaki ulo bir insana naveki hoş teguheye ki beli zeki ve raşa vakti او neyare der ve dmeyizen go او heze vay sivil nikaran ويعيشي ببنسري انجي ki hilewat در کفن حوله ملت وانا ناس که هنگه چتکن هنگه قوت هزه دید خنا حوله که اوجی چنا اوجی که yani heze mesela hanad ve damama da
مثلا عبوريت خن فيشي خصنا حولي بايرجيكي عسكري يعني لشكرت خن حولي حتى جواتي فيشي تخوازن وابردنا هفدو تبلي هفدونه تشيتكن من التاريخات كي قالك تشتي وكافي تشيبونا واب تشتيانا كرنا سبب ديسا مسلماش حولي راكرنا وكا منمن مثلا منمني يعني مسألة كأولو سيناريو كأولو شيء كرنا إنسان كي سرخوش كرنا سبب وسببه في إنساني قالك إنساني مسلماش حولي راكنا قالك بلكي عالمي جوجبي أمتي شغليش حولي راكنا وقت أف عسكري لشكري ضربة لشكري جي قوت كن أو سيستم واي أو حوالي واي جو وا بري دانينا سري وقت دكفن تنگاهي دميزن نما بدفواتي انجي او ملت نما والسرق قبول دكي والظلم او خاينتي او خيانه او فهم دكي ودبه البجارت وقت قبه البجارت كبي حولي دبه البجارت نلقوراميا يعني نا ديمقراطا نا ديمقراسيا ام في قبول ناكن وقتين غانا جو ابجي كينه تشي سري تدي تشكرن هنگي عسكري لشکر خصنا حوله او انساني واي جو باش كتن وادي ساتين سري مثلا امي مثال بدن ايلو لكوجان دولتي عربه ما خي عربنا مسلمان يعني عربنا انسان جوانا را انسان حقلري ديمقراسي حياتك جو هر کس لگورا خو دجي نلازمه چما اف دولت حمه يا قرالن يا ملكن يا اغانا يا بگن چما لواناكي دربك چينابي لواناكي تبليه بوناكي ناكن لواناكي هل بجارتناكي ناكن دعوة دوزاوينا ناكن يعني ايرو دولتك وكا دولتا سوري يعني يا عراقي يعني وقتي جو اب سخنتيها اب تبليه بونها تب چيبون اشغال كرن ودبيجن امهن هل بجارتني بكن چما به الا بشار اسد بلاوه به يعني انسان کی گوشبر ظلماوی انسان لهم برابونه بمهل بجارتني بي بكن تمام اما هل بجارتني بي بكن اما هل بجارتني وي کی هر سر صندوقه او جيت به ملتش خو ايگوينا خوازه باز دايا لدر ويا محكومه كشتياش سرگوما نكار هر سر صندوقه جي يعني حبس و زندان دا اون دايا ليسا ملتي الجوراوي تشرسا صندوقي ها براي عزيز ام فينا باش بزانبن وقتي جو ديمقراسي بي جو نل جوراوا يعني نا زلامي وال سر حكم بن او نا ديمقراسيا وقتي حق وحقوق انسان بي وقتي جو نا زلامي وابن او نا موضوع بحثاني نا قبول كرن وقتي جو اخلاق وحقوق المسلمان تي فرشقاندن وهناك اخلاقسز وتربيسز وبادب انسانيت دور قد حوله دا شركة عددن حواله بن جوانا را مسألة تنا اما وقتی گو ملت مسلمان اراده خو قوت خو بخي دست ایوکا خو کی قرآن بیناد بیجه دبی او اولو الامر گرکا جوابه يعني مسلمان به باور خودی خوب بهوری به وکا وبه وقتی گو مسلمان بخو ازن سیست هناك اولو بینن شخور بکنه ممثل بین سرسر حکومتا خودینن امنا لگورا وانا نه ديمقراسيا اما وقتی گو او عسكري دربك لشكري جي بكن هناك بين نسري اسلامك بين نسري لگورا ديمقراسيا لگورا امناك حق و حقوق انسانه لگورا امناك عيشه کی دجيه خوده اما كانگي گو ملت مظلوم ملت مسلمان اراده خود خصنا حوله وقبول نكرن لگورا ابنا ناي قبول كرن مع الاسف هر دمه دا وقتی گو زلامی وانه که ما اکران دا تانسو چیلر خویاد که تانسو چیلر سال 1990 دا خطابه که حال الباع امریکا هیا دبی گو هن منکنا سروک وزیر و شریعت چی بنا حاکم خطابه که قندی لجی هیا دبی گو امریکا و اسرائیل آلیکاریا منکن لكردستان ودينجي ورد ببن حاكم يعني هر هيز جخور دين كرنا
دجمن ولسر وي سياسة كيتكن لي او سياسة تجاري جي بسر ناكفن يعني بيجي لبا ملتي ام بيجي دبينن يعني مسلمان جبرجو بهوريكو هيا يقينيكو الدنيا واخرته هيا وقرآن الكريم خطابي بعد الدنيا واخرته كي مسلمان سري خوش ظالم ارا وش كفر ناطو ان اف حرامه السر سري مسلمان يكي دينسس يكي بيقول يكي ظالم وقتي جو حاكم به رونشن لمسلمان حرامه اب عقيده مسلمانه يا كفري افهم كريا جبرجو افهم كريا هر دم دنا مسلمان هذا دارك لسر سري مسلمان حاضر هشتيا او جي تشيا دستي د سلاح هيا كي يا لشكره يا بوليسا يعني قوتك هزك جو دوام لي وقتي كتا زوري جو بي داري زوري مسلمانا بشكيني دستي خود تهلن باش ما استعمال بابا يعني جانا بناوي دين جيته فتو بناوي دين انين اما هر انسان كي خو دولارك دوا ايرو ولاتي ما ام دوي ديروكا نزيك دبيجن الجيكي وكا شرنق نسيبين فرقين ديار بكر وقتيكو قونجال هات كولان او لشكري فتو لسر حكم للداري شعبي وانا كسي لحد كتن هندرو خوارن دكت هندرو جعدد كولان ري خرات كرن خانية ملت دستانين سر دقو افدر قرارگاه ميا حدود نسيبين نابينا قامشلو نسيبين سينور او تيل پرچقاندن دچونو دهاتن کس تشتكي غريبة كسي بيل ماينة كجينت كر والقاسي يعني او لشكري گوج كفر دخبتين والقاسي جهبدورا زلام خورا غلامتي كرن بله كانجي جو مسلمانا او قبول نكرن چقا ليستكي وانا او ليستكو وحيلي وانا كي الدان عالي جبر خورا كرن هنگي دي ساما ميزان چبو maalesef bazıhı Temmuz'ı darbe leşkeri sanki teşebbüs kırın ama elhamdülillah ben aklen çözer. بله خودش راضی به یعنی خصوصا yani darbe نوت هفته 1907 پست مدرن دیگوتن جره ایرو 27 گلانیه بیجن سالوگرا darbe شستی 1960 yani دیروکا Türkiye'de darbe عوله و ایروجی سالوگراویه سروی امهنک مثلا darbe خبر دادن و چوا حقو مافی انسانا نخاسم همبر بیرو باوریا ملت مسلمان چه ایریش هاتنه راست کرن چه حقی وان هاتنه بن پیکرن هم سروی هنکی خبر دادن 1907 براستی نوتو پنجوان مرد کاره دست پی بکه یعنی لهمبر به سبب لایقلخ لایسیزم لهمبر مسلمانات چه زورداری دهاتن کرن لید نوتو هفته دا ایدی اویا باش خویا کر و به تهدید و به آورا و به زوره و چاخه اقتدار جدست خستن به دست لشکری اقتدار هاته گوهراندن یعنی رحمتی ارباخان جی و دمی تعدای که مزن لهاته کرن و پشتی ویجا سرنخماندن شخواه قده خبود زانینگه هادا حتی مکتبا دا سازی دولتی دا وکیدن الهمبر مسلمانا ایریشی که هاتنه کرن مسئله قد سایی که دگوتن کسی که امام خطیبا مزوند بو یونیورسیته زانینگه هل پیشوی دهاتن گرتن امهنه که بحثا نوتو هفته بکن darbe post modern 28 Şubat'ı. بله تدی 28 Şubat 1907 يعني او مسألة إدي أشكره بو بريوي بو يعني او ظلم وخدر وسقنطية بسري ملت خلق خدا دا آنين ونخواستم برداری مکتبا کو تدی کشکی سرنخماندن دخواستن کو بخواینن خواندن آماج دستی وان دگرتن و وان دری مکتبا لوا دگرتن و دستی خوددان سر دوی وان ندیشتن دنگی خود درخن و افتادی تب جبری وی چه بو حتی وی روژه آنین
يعني تشتكو أنا جمرك أم جي عبرات بقرن أم درس شقراجي بقرن حالي حاضر تشتكو أم دبينن دي إدارة كرنا دولة تركيا دا بشتي جمهوريات دا مزراندن كرنو حتى إيرو يعني هف باربونا حكومتي وإدارة فانا لآليكي معسي لشكر بون لآلي دنجي سيفيل بون يعني أو خديه دولتي خد زانبون إدني أوي ورنجي أوي هرنجي أما خديه دولتي لشكر بون وان كسي رتبلو أبالوتي وان سرملي وان بون و لهمبر معسي رو دنشتن لهمبر قامرة إنساني كوب بهالبجارتني هاتنا سري دولتي إدارة كن جوان حساب تبرسي تمثيل كاري ملتي يعني خديه ملت خديه دولتي أوون ونفسنا نديستن نفس بستينا إجراءات بكن لقور خاصنا ملتي كو وان آنية سري تشتكي باش بكن راحت بكن نفس بدن إنسانا نديشتن دي إدارة كرنا خو خدي بارد زانبون حتاني أو وان روجي باشيجي وسابو إجا أنا مرة مثلا دبينا البرشعبي خود تشتكي وساتنا يعني الآلي كي لشكر بالرئيس روناني الآلي دنجي سبيل روناني يعني يعني حكومات وحكومات كيد ببرابة يعني وقتكو هالبجارتن شيبو إنسانا رزاخو بيان كرو وان إنسان قلت تهرت ما إدارة بك مسألة قدا يعني چی إشي لشكر الوي دري لهمبر معسا دريج رونين و لهمبر سيفيل كي لشكر كي روني وحسابو كتابة جوان بپرسن ام بخوازن ام چوا بخوازو هوني وسابكن ام بين رابن هوني رابن ام بين رونين هوني رونين يعني تشتكي وسا مصيبتك وساب سري دولة مدى آنيبون حتاني روجي داويجي وان باشياجي وسابو إدي افتدي اف مسألة 28 سباتش خو ایدی شخوان تشتات کرن ده پشت پرده دا تشتی که تخواستن دا آنین سریوان سویلی که دولتی ادارت کرن و رایداری حکومتی شخو چه تخواستن بوان دادن کرن ایدی نبو ایدیش دویوا ایدی درکت يعني و ایدی ultimatum دانو و پوست مودر داربه خو کرن و گوتم بحزر سال جیوی دام کرن و هادی کرن ده سازیا اولهیا milli güvenlik kurulu kudbejin yani belge dan peş ev kesin ku vekilin rayedarın hükümeti idare etkin serok vezir vezir hatine vederi milleti vanşan diye vederi hnek nivisa hnek rupela hnek madde adam peşvan govni vana imza bikin yani وها بزختي بداري زوري بله اویا به شکلی تدی 28 سبات به شکلی درکت راست برچاوی انسانا چاپمنی درکت راستی ایدی کو yani tişte dili xo tamamı derxsin derva o kina xo neyartiya xo yalhember İslami, Müslümana, tesettüri, nıxmad neseri insana yani de jiyana insan, hayata insana da İslam'e dert xısın davetin. Yani yati der xibaveci yaji tahakkiki tetnel ve derit mülteci yani tukhadiye yani vi memleketi yani تدوي ملتجي يعني تناخد في مملكتي بوي معاملة بإنسان أراد كرن أبناء إنسان كي دي إنسان سي إنسان بو جسدي يعني أتدي دوي نوتو حشت برا نوت يعني كو إنساني في مسلمان بون دوي مملكتي دوي إشي في عملي تكرن يعني مسلمانا إسلامي و يعني حكم إسلامي جيانا إسلامي حياة إنسانا دقرتن درد خصن داويتن يعني تشتكي ويساجين نممكن وتدي أنا جي دويكا چما مثلا دلي إنسانا لوان بنابه جبو فيا بنابه يعني هركس نكاره لغور باوريا خو جبو لغور ديني خو حياتا خو جيانا خو بدا دوام كرن وانا تكتن بيشيا بيتشتي ايدي وي شكلي دوام كر يعني تدي حتى ابان باشيجي دوام كرن انا مثلا ازنا بينم يعني
اتمنىكم کسی ببینه لآلی کی معسه لشکرتنه نه دنگ بوان ناکه کس بحثوان ناکه او ایشی خود نیرن سیاست مدارجی لیشی خود نیرن سالات 2017 جبو ترکیه يعني سالێکی مهم بوو کێکێ سەیفەدین وێ ساڵێ وێ سەرۆک کۆمار بهاتنە نەخاندن نەوسا ینی ئاق پارتیە یەکی ناوێکی دەرخست پێش و پیرێکاوی سەرنەخماندی بوو و ئەف ژی ji aliyê leşkerî ve yanî wê çaxê çapemeniyê jî hema yanî aliyê sernexmandinê da ku meseleyekî bihatina berê xudidan leşkera ka wê leşker çi bêjin wê fermandar çi bêjin kumandan çi bêjin yanî ji wê derjî talîmekî dixwestin bistînin û 27 Nîsanê da jî ji aliyê Yaşar Büyükanıt hûn jî dizanin wiha hinek beyanat hatin kirin beyanateke nivîskî yanî hindik maye ku leşkerî rave ser piya hindik maye ku darbe were yanî bi vê manê çend gotina kiribû kêkê Seyfedîn ser vê em çend gotina bêjin wextê me jî hindik maye kerem kir براستی ظلم و زورداریه و نشخو یعنی حد و حسابیتنا لبله لجمع مسئله هیا دبیجه مروه که دوری حضور چیلکا خو بریا بازاره جبو گو بفروشه حچی هاتیه جبو خاطره فهم بکه که اف عمره و چی قاسه درانه و شیانه نوشیانه دبی دسته خود تاوه چنا ارگوشکات چیلک دویش هردو بد کر لید میزان حتی ها حچی هات بازار لی میزان ویش گلی میزان کسی نه عجبان مرا چیلکا بر ماله چیلکا بر ماله بیشتر بیل مالش که وقتی کو چیلک چاب لکسید کرد دوی خوش هردو بد کر و نجی که لهر دمه کنگی گو کتنا تنگایی بعد کرنا مزنه خو یعنی دوارن مجبی حالی خلاص کرد براستی یعنی دربار لشکری نگو ملتکی جالیه اولیتی دینداری تنه پاشت خی دربار لشکریش عالیه آبوریش عالیه سیاسیش عالیه اقتصادش عالیه هر تجارتش عالیه صنعت هر نوعی قوم کی ملتکی بپاشت خی یعنی اوه گو وی دربیدکی جوی ملتی را دبیجه کی تش خطا مدر کتیا لنگی خود تا زیده آوید یا اول زیده بونه تا از قبول نکم دی ساتی وری جی خود پاش کرد برای تاریخات دیروکا ترکی مهزینه ابناکه تشتاکی گو فیدا وی ملتیته ده هبه نش نبه کرد یعنی لولاته ما لکردستان شرکتی امریکا هاتنا پترول درخصنا دیتنا دور آسای کرنا دوی دمیده گوتی تشتکتنا بی سابسر بچونه یعنی مثلا دمك امريكا بمليار دولار اليكاري يا لشكري زاد حكومه تركي ايرو امبارغو داتي مثلا تركي بدقات سقط طياره حقيقي خدا دايا بشركاتي طياره شيتكن parça نجي اوجي داي شيتكن دستانيه سر طياري وينا يعني الدربا نگو خاصه بال بهوديه تنيبه اري او دبيجن دبید ولاته مسلمان دا مسلمان گرکا برابونا خو برونشتنا خو به قیافت خو جلی خو یعنی لباس خو به تمام حرکت خو گرک وک مبن یعنی حتی یعنی مثلا معموره کی گو قروات نخی سکراخی کی گو بفکرن انسان کی گو خص بلی خو برده آن رها خو برده دگو امشوی قبول نکن تشتغلو گرک تنبه تگریجی تلایقی آنتی لایقی تنزانم چی هاش بو خاطر لو اف دماغو به وقت پشتی رحمتی اربخان گو بهل بجارتن و رئیس جمهور دویدم اردوغان جمهور باشخانی adayı dani هنگی işi itiraz ل وکیلی کرد یعنی ایگو البردستی ویش بشوله حتی تی بیرامه سر عبدالقادر آقسو چونه حتی وقتی اینگانا گو لیسته دا رئیس جمهوری ویدمه
يعني ويناكي جوز ليستي قبول ناكم احمد نجد سزر احمد نجد سزر ليستا قبول نتكر ليستا حكومتي قبول نتكر يعني و انسانا دبيجن كي برا سرسري مسلمانا يكي بحيثيت يكي جو بتمامي لقوم بيرونا رون ام براب رابا هبه مثلا تيش طالب تركيا به بالغ باشتان کوکر معلومه وقتی گو ادارهوانه ولاته کی چقا نباش بی او ملجولو نباش بی حاشا دوی ملته ما جو خاطر لو امناد هر دمت خوازن سری ملته ما د جهره واده بی لگوراوا حرکت بکن حاج بولو يعني دسمالا اصلا قوم ميزن دسمال لباس جبو انسان اونيفورما کا يعني مسلمان جلي فرال خود کے سر خود نخمینه اشتر بجم يعني لگورا باوری یقینیا کو سنت کا پیغمبر علیه السلام دمشینه او دبیجین کی ام به سنت فی پیغمبری قبول نکرد حیات و شکلی وی ام قبول نکرد بله او جمارنا لازمه گرک حیات و شکلی وک به مثلا ایرو زارو ما مست وقتی ما دقیقه بخیر اخو گوتنه خل هفت توب کن کرم کن بله يعني خلاصه ام به بیژن کارم بیژن دما گو مسلمان شیار بن لهم بر ظلم و زوره بخوازن گو جوی حالی خلاص بن و خو اداره بکن اراده خو تخنا حوله ام بنا بتجربه ام قبول دکن و ولو یجیکه دولت گوش هاویردور مسلمانا ناخواز مسلمان پیش کبن به هر نوعی سیاسی و عبوری به لشکری به فکر و رامان و چند و کلتور ام چی جر بیشن وقتی ناخواز مسلمان پیش کبن دربه که حسین لواد کن خوازن گو بی شکلی دست دین سروانا ایلو حالی مل امتا اسلام لعمرن معلسف اما ام ویجی بیجن اوی دناو مده هیجی که ببرا اول سرما اداره وان بن ایولو هی هنا يعني ايرو هيج اما فاد خوازي فرا بخوازي دين بكي ايرو خوازي رجمه امريكا سرسري بي ايرو خوازي بيرقا روسيا سر خود هجينه بيرقا اسرائيل نافود هجينه مسلمانه كي گوش خبر خباته كي تديد نافك بيفكرن او بيفكرن اولاد نامه ده هي هنا افزينيت ناقده بله اشيار به ام به هيتكن گو جارك دي افزور زحمتي ورو هو بسر مدورن بله خود جوازي به که سيف الدين ارمان مالا وابا خودش وجه راز به رحمت دی باوی وجه و تمام تماشاوانی مشی که محمد باران سرچه مراتم خودش ورازی به تماشاوانی هجا نیرینا راست وی در خدیه موی هفته سر دیرو که هنکی خبر دا ایرو 27 گلانه سالوگر فتح آمده و سالوگر دربه لشکری 1960 بو به سبب وان مسئله خبر ده حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشی ده امانت خدا